Weh, berdek ngomong cuma brengsek dia tuan. Ini ngomong apa sih itu? Apa ya gak itu? Buka pintu. Yang berdek ngomong pada brengsek gitu. Aduh si jelma brengsek jatuhnya. Jelma. Berdek sih ngomong kita brengsek sih. Remote apa tuh brengsek tuh? Jenang sih kita ngomong remote sih. Nah, makadong remote na makadong. Nangil ba? Apa he? Ay, kan itu ngici. Ngabo remote, ngabo mobil itu ngici. Ada mobil di Swarga no. Nih. Pasti ya mau sentang lah mobil di Mercepadon nih. Kalau di Swarga nih naknya megang mobil. Anyut dan tsunami ini. Ini buat di Swarga aja nih. Hes. B. Oh ini udah brengsek nih. Dah. Mi caplok no. Mula kini di Swarga. Cik hon teh kopi. Hei, jangan yang hai. Ngiring sarang aku pang tangan makok alih. Lunas ijo, lunas at niningide, ijo at niningide, mangno pangade, panganyum jaman yang hamil. Malarap pangan dari umat ngiring sarang. Yan.
ya tu mak kebiong. Kita Di swarga nyak mulung ijo. Sing ada milu ijo jane. Berarti kocol mau jangan. Berarti sing agama Hindu jauh nang. Adik Adik kita ada? Man sing ada nyakupang tangan mangko kali. Okey. Wawan yang malih pisang Oh, nyakupang tangan mangko kali. Majang ri ida basara sesunang sane melingga melinggih diri. Nah, panggil apa? Yang yakti ida dane di yang sami umat Hindu ngiring sarang-sarang cakupang tangan mangko kali. Ini siro ya sane nyak nenten nyakupang tangan mangko kali yang nunas mang naning busul. Usul. Asal bani busul Oh, harus cakupang tangan. oh nah. Siro bani busul. Oh, Ngiring tangan. cakupang tangan mangko kali. Karo kali. Unggah hangang cuk muspa puyung ngawe. Ye. Mat memhad wa memhad. Ainge tejo. Sane kaping aye unggah hangang cuk sekal petak majang ri ijo mat nyanyok iwo rani. Ainge ngawe. Oh, manjit yam alam yam ni atu ni yo nama tu yo bangai yo manja ba. Oh, rari ha, kamu siwo rari yo nama. Ini ayo. Ye. Sane kaping 3 unggah ngantuk kuangi, yantan wenten kuangi canang anta ke bokor-bokor ni. Ye. Ini ngawe. Oh, manu harum newo natum nuga haku masanam haru janam nama haru na. Oh, newo dewi desi ratna. Ye. Pak merkak selemo ni. Adi mantrem naik ke Desi Ratnasari adi. Bapo pleh maca lontar. Napi ke baca? Maduk ngelontar aja majalah lah ni rumah. Oh yeah. Ye. Oh no. Oh my god. Anh sejo. Ye. Anh hanya mungkin jero mangku ring sekalong margiang pemadam kebakaran dulu ini. Ye. Adik kita di. Hah, Udang kebakaran kau. Aku bong nak lunasi jajak pemadam kebakaran nih. pangunyang ingal mulih wangsuh pada. Okey. Yen ido dane jak siu yang ni. Jero mangku besik. Kiri. Bisa gelem jero mangku. Nyembuk pemadam kebakaran. Wah. Kau ni. Aneh nunas. Pak merkak sanji. Lebih meringkas instan. Okey tu. Merkak Ewah kita. menah di swarga di sekalo patuh di maca padau. Oh, Yen bapo nyingak uli boleh siapa lokal? uli sewa loko. Okey, okey tu. Benyah guming Man banyak tu. sing munuk lut. Aduh. Bekaruan benyah sese munut lun. Benyah guminu dadian ken benyah bungut bapong. Weh, dah ni bungut ni. Bungut ni. Oyong Ada nak rokok bu. ketagihan mesetrum nah sing. Aduh. Mesti drum tau. Sing nawang gardu ni. Tegangan tinggi gardu ni. Yene manyetrum bisa tumbuh bok nas ye. Mari code je ni. Lu balik yang setrum banyak mau anu mau bawa cing. Sing daging Ni atma ni mirip ni. Atma ni ni berat tegres. Atmo. Bapo sing alolen. Ha? Tuah sisian ido betara siwo. Berarti orang kepercayaan di swarga nih. Benar. Weh dikit. Nah, jom nak bawa dengan tangan gimana? Jadi perlu dah kata konen. Ha? Benan man ke swargaan ben. Artinya lu penuh matian mana konnya? Kiraga cepok ke swarga pam kajang tawa. Okey tu. Betul. Tengok tu. Hah? Mi. Tepuk tu. Eken tu. Tepuk. Apa? Tepuk tu. Apa? Tu. Hah? Tepuk ji. Apa? Dengan apa? Duduk. Ni kene kau tagih, kene. Aduh. Aduh. Nah, Tapi, Aduh. tapi dah. Seduk basang bapo. Ya. ada yang bertaruh mengibung orang seduk non. Dan di tiang mataken mungkin Apa kesakonang? punika dados wonten atma motusuk uli jet tembus ke bibih ni pun api punika. Sing dia metusuk Napi. Tapi ni kau. sumadan atmo meklejus. Tadi membulengat mau Oh, ya tusuk ke orang tu. Napi ni. Tu mula karman yo.
Penapi indek ke Untuk yang hidup di masa pada yang ngelarang haji Dharma Weci ngelarang haji pengliakan mati-mati wong tanpa dosa. Nyen bani di Mercapado ngelarang haji pengliakan ngiriang timpal ngugig ngajak timpal sinah ditu di kedinian yang di neraka tongo semua guling kengken caro Cara napi. babi guling. 5,000 Boleh je nak ada nak teman ngalih pengliakan ngalih pengalante. Itu temuangan di swarga Itu jadi di temuangan kawah bertusuk. boyong yo. Benar. Adi bisa meguling. Napi mawenan. Kalau siwireh sing ada hukuman lenang bin. Kentan. Harus meguling. Mi. Bos ada napi ni kangen nguling kayu napi ni kau. Tomadan kayu Besi ni kau. sing. Napi. Coba takonan kamu. Bako sing tugas dicung nak ada tugas nyang. Bak bara ni kau ngena penguling ni. Weh, ceng. Cara besi barak buk dia ni kau. Ceng. Ni kau ampun. Ah, Ha? ceng. Napi ni kau. Kau. Ye. Tu tuah lampu sorot ada. Ye. Kan Doh ni kau. Dok kasap. Malih. Dia manggil wentan. Apa tu? Wentan atmo mo nyuwin ulat manggil dia napi boleh ni. Ngenah nak di swarga no. Mi dia orang tu. ceng. Ni kau panggil dia. Wentan atmo nak loh mo nyuwin ulat pilih on ulat dia orang tu. Misi ulat. Ingat. Tapi ngelanang ni kau. Sawireh hidup yo di Marjapado menadi plat B. Plat B napi. Barang bangke. Yang ngelarang om. Halo ya di Marjapado. Ingat. Kanti bani. Apa buin aduh bani ngulung beling. Sawireh subuh ada manik lah karena madi dah di manusia sengak yang akuin pernah madin nyo. Jani ulung eno megorek. Ngeliung enak apa buin aborsi nyo. Aborsi. Membunuh tanpa jatuh sekaduh. Sangsen ni makin. Artinya gede hukum nak katiki. Tu panak ya ulat kudo ya banding ulung beling ngamunto ya ngemang nyonyo ulat. Tu ulat bijal. Aduh. Tu madan tu adane kopongpong. Yo bersahabat aja kopongpong makanya ulat bijal nyonyoin. Ni kau dah ada sebentar yang kemud aman gede nak loh cenik berak wentan yang kemud gede di dor napi pun ni kau. Tu Nge. tu makanong Magandong ni. makanong Nge. ado neng anong Nge. Napi ngelanang ni kau. tu maganong bangkung Aduh. Kau nganong ni kau. kaung Dia orang tu. Kanong kau dah nak loh dia orang tu. tu agat kaung anong. Ni ada napi boleh. Yang jegek bin bendek bisa bapon dengan anong. Apa tenda dah. Man không makito jelek yang nyen lut men. Menapi boleh pun duduk di meja padau. Patuh masih sing lempas teken yang banding ngendah bas mudah ngadap luo ibong. Oh. Kental. Itu dadi ni. Artinya ulian pelih pun ngabo-ibu ni. Ah. Anu di mercepada. Lo. Banyak. Nanti marah nak mau ni deman kaya bang. Sayang. On ni teka bang tu bang. Banyak. Ini yang kau nganong ya. Dia orang tu. Mama ni kau wentan nak bintek bingkeh ni kau. Wentan negan sila bongka asahan ni kau. Dia orang tu. Adi cijak magenap tepuk cijak Iya, saja Ustaz. senot lot tadi. Sini buat apa? Kita ni tu. Patuh kadang kan senepung. Bapa sebenarnya nak sing masih nepuk apa ni? Nak cuma nutup munyin yo kan. Apa ya orang hau. Nak unyang budoh-budoh aja ni. Ada sudah ada. Mapan bapa di swarga. Ingat. Memirip wati subuh lebang at nyanan. Saya ajak dua nya kanting hidang nembus mai ke siwa lokong. Jom. Man Mending lebang. uli tuni ha? Ada mending lebang. Mata-mata kan dideko mai. Ye bemani lebang-lebang nak mai. Artinya ulian tiang lah kelebihan kanting dan mata tekan di swarga. Nah. Man mangkin di nak ke ni wentan nak. Negan sila bongka ni kakek ni penapi pelih pun duduk di meja padan ni ki mang dah sekan di jam ni. Patuh. Ingat. Ane loh deman ane sing abo bisa ngabo ibo jadi ane wani keto masih. Oh, aku dah mana lo di meja padan. Banyak. Bongka. Monto jadi tampi tu Benar. Dia orang tu. Ada nak muani nak lo liu pasal naragan ki kerabala tu dia orang tu. Meh tu. Jika bala ngubal tu tua ante-ante bapo makajang. Napi pelih pun. Samire ye nung lautang di maca pajau. Wei. Deman korupsi.
Kenyang sorok pemimpin nanti kecung. Ah. Sorok hang cek Ni sorot anu acara bikoli menggrogoti. Benar. Ah. Coba nyanyi kwang Karman yo dicu ke walas dong. Ada orang tua. Itu tuh repotnya ada orang tua. Panjang enang-enah di suarga. Angkale yen mani pet dari calegnya menek dah ngor kesempatan di kantor bakal korupsi itu benar kan cikar balo di suarga lokal dene Artinya ulian kerang korupsi. kerang korupsi kerang muluk-muluk Uli tungi mai uli tungi kat dini. inge sambut dunia di dia Uli tungi. inge Ampun. Sing ada ngemang kopi. oh, Ye. menang Teh. menang sampai pada repot Yen teh di suarga ajak kopi di suarga joh. Tapi binane. Joh patuh ni patuh. Ih, Ajak di marca padang. jo patuh kengken iki. Joh patuh sing ada binan. Hah? tapi di bina ni Sing ada binan patuh. tapi apa tu Beman ngopi. menang sampai repot Teh. Ah, tan ampun repot. Susu. Ampun dunia nas ampun dunia. Kopi. menang sampai repot Sing jadi kita tumen ke suarga. kita kopi tan burun Sing bani. tan Teh. tan burun Kok susu. susu tan mas teh Ampun brother. Basirik tidak di manusia. ada gendang Ajau. Majen bebe bani. yang ulam burun Be celeng. Purun be ulai jeleng. Be sampi. Purun. Be siap. Purun. Bas hamas tidak di jelmo. Aing berkat. Dunia Yang, pas yang. irit jadi pas amas toh. Yang ni ada penyeruan bah. Ayo. Hah? Ayo. Kopi sik. Teh sik. Man. Ngoyong bapa at nyanong. Hei. Ayu di peranten nang. Inge. Aduh. Napi? Yang sing ada kopi aja teh ngebon malu ke warung. Kena nah. Napi? Do yang ale apon. Be mani mai ke swarga bempok bakalang ibu kopi teh. Dini kan tadi sediang ya hangat tu ya kawah aja. Kengken meripet kene. Ini tumben dan berdarah. Saya meripet ang bataro ken manusia. Jadi kan meripet iki. Manusia ni meripet ya sing ingat tak kening janji. Hah? Ngerintat kalau ya gelam, dijo ya kesusah maro ditu nyamat adan bataro. Kalau tu bataro pun api iwang titiang rados titiang gelam. Coba disuban ya segar ingat kan bataro. Ingat ya kan dewa. Dijo tongos manusia. Pangsing di kengkeng kudo maro peh. Sugih membedik ngebiar pak ke puro. Ngedeng ang songket, ngedeng ang brokat, nyen kaledeng. Betaro asam urat. Sing kuat nahan gitu. Betul napi niki. Betaro ada deh. Jom berdarah. Jadi kan kene pinung nasa na aduh. Sing kena sing tumben ke swarga uka nasi ngibur kan ida berdarah pok gitu. Oke. Pangsing di maja padau ke liu ada gening-gening. Di swarga kudang gening bak ada. Sumar swarga ni sumar ni. Oke tuh. Uli swarga ngemang sinario imanusia dadi gening bapo ni ngemang. Ini coba tes pedalo Uli kok. gending ni Setro Gando Mayu. Ane judulnya sap ingat. Keke ni kau. Coba gending ane Setro Gando Mayu. Setro kan Mayu. Judulnya sap ingat. Judolen sap ingat engken kan. Ada ya gending ane lupa. Gending ni kuburan. Tiga gini. Oke, coba teman coba. Gini. Ni kanya nyong. Nge. Lupa lagi syairnya. Lupa lagi syairnya. Ingat, cuma ingat kuncinya. Ingat kuncinya. G minor, G ke G ke C lagi. A minor, G ke G lagi. Minor, G ke G lagi. A minor, G ke G ke G lagi. Itu bahasa Indonesia. Jadi ada kalau yang ane lingsir sing ngerti. Keke. Gending bahasa Bali yang ngomong. Keke ni kau. Angsap teken pupuh ne. Angsap teken pupuh ne. Ingat teken gamelannya.
Tiang ingat sekeng gamelannya. Jinang konang punang konang jinang konang punang. Dah. Adik ke barong bangkong lah konyong. Nangkong ada orang. Menjinang. Tadon di dapat harong. Man, tidak dong ajaknya na dong. Ngiring sang meraga utama. Rakar wadang pedang. Manusia dewa kuatmu. Jadi medagang bunga mai ke swarga. Keranyang apa bunga di tiana nyun. Nyen orang dagang bunga tu. Susu ni beli cang. Sing tawang payas tu gelungan. Ye lakar membawa sang ajak bapo bangun dan nyongkok. Bangun. Hadi nendang bertarau. Dosen anjing. Dosen kan. Nak subuh mau jujuk kemudian nak orang bangun. Man bertarau tanya. Nih. Pedaruh? Di tiang. Pedaruh? Kocak benaran meniki rencang itu benar siwa kocak. Maro kocak. Ini sekarang makin tata sen. Siro kumade atmo napi Nah. siro. Cai bang lakukan sore nata. Tinggi. Aku kan kain saya. Durung pastika untuk di Pengangkonnya gumanti kepercayaan betara niki enten pengangkonnya. Asisten pedaruh. Enya. Asisten napi tu nuning. Tat. Adik sabri. Hat. Adik sabri. Dami si maganyeng. Adik kerja. Tengah semangang bumi. Orang swastiastu kan. Swastiastu. Tahu ya nyak. Ya nyak swastiastu. Bemani ada ke ngopang rumah nak pun. Benar. Anak ngudiang abo ember. Jendot matulung gitu sambil mengending mengal pun rumah timpaan. Perwagaan kan betara. Sedang pasang aja ketebak aja nih. Betara maha tahu apa ane dikenah dewane bapo nak subonawang. Nah, Dojo dewa lakar memunyi mara mekeng sing puk bapo apo. Kadang saja uning. Mandu ya mekeng apa tepuk. Oke, kan. Yang saja ada anak nawa. Aku jadi tani manusia. Terus bong makan tekanin dewa. Itu ya percaya ya. Benar. Mat. Pangtan munyi kan yang cara jani. Pangtan teori kan. Napi sudah tenan lerah kejang meriki. Nah. Tekol dewa mai hengat yoyen. Dewa tuah ngideh mau pinunas kenido betara siwo. Ada ni ide ha. Napi ide ni napi. Ini ada. Itu di jagat dewa ni kegeringan para petani unyang. Tekol rauh cek dewa ni. Betul ti. ada betel sana. Lakar nunas. Menak ido yang bertari seri. Lakar penak dewa sekalo ditu kenah dewa yang jagat dewa ni. Linggih dewa ditu di jagat dewa ni. Ada. Ja, Ien gini percaya gelakan benar. Nyen sing percaya karwan bo di belakang ngurdo gitu mayo. Apaan sah ni? Mentepuk. Dewa wenang semang bakten. Benar. Yang dewa mula saja ingat labdo perjalanan dewa ni makjang. Ben makenyeng. Di betaro jaga jawero saja
Nah maganing ibul bapo makelo bapo sing man maganing di swarga. Lucu dah bang. Kau lucu. Geng. Lutung cungi. Lutung cungi, sing lutung cungi. Tapi. Konyong. Alus sambil. Enten kangkat megening. Apa kelangkat? Ye. Badbel. Terus Nabi pajang. Apa kal tunas? Ngalang bapo nak nu sibuk lakar meeting Mijat ane penting-penting. Bangun dewa sining bangun. Medangi. Tunas baos ide bertara dua aku. Ingin awagang titiang ratu bertaruh. Pedaging sekali bawa si ratu, mungkin ketujuan titiang meriki ke swarga loko. Nah. Wanda patut jadi menak ide Dewi Sri, jadi lingi yang titiang ini koreng sekalo. Pangwenten bakti ini tekenen panjang titiang ini koreng jagat sekalo. Aja bang titiang menawi itu. Dan wenten tios, mana gemah di pangler dinawe kewenten yang jagat di koreng merjapatu. Dayu. Dewa. Ya mula yukti untang dewa ne pasayo dikenah dewa ne lakal nunasang menak ngelingih itu yang Dewi Bathari Sri. Kamu dewa majalan janji. Ida Bathari Sri melingih itu di Pancaketirta. Di taman tongosnya. Taman penantian ini Dewi Sri. Kewala ada syarat bapa ne janji. Bangsakan dewa Satya Wacana. Untangan apa ne lakar pitunas dewa dah lebihan kan soto. Yen kanti singsal pejalan dewanya. Ada karman dewa ne sing buangan dewa lakar kegesang bapa. Tuh dewa ratu. Sanksi berat. Sandang gamal baos ide bertara dua aku. Pas wecan Ini ratu, swecang ratu lungsor titiang. Mau biar kita Nah. Yang subok itu enak kamu dewa jani majalan lumampak kamu. Bapo melingih. Ingat tang pesan bapo ada syarat Satya Wacana ane ketibul bapo tentuan. Lo Pancaketirta jadi Nah. Hinggih. Tadi. Terus latihan. Bapo melingih. Terus. Jadi ring titiang mangkel ke taman. Ada tujuan luang. Nggih. Deja manusia. Hinggih. Widih. Ada ni ibu di swarga ya di astun rencang itu betar siwo. Patuh kemampuan sing itu. Nggih. Jadi raja jalan terangkan. Yen Bathari Sri, yen manuk kan parah apa nak cantik. Bayangan beli segitu. Oh, langsing. Membayangkan ide Bathari Sri pasti cek-cekek. Jegek. Mau ni sing jegek, mau ni jegek. Yang Bathari Sri nak mula yang dikejegek. Hah? Yang niki Bathari Sri 4 kuadrat. Apa mana gitu? Sri seriak serius. Sri seriang seriang. Sri selanang serene. Sri
ada dah kene tu nggih. Nggih. Takonan. Nggih. Takonan juga kene. Ada nek Betul. yang nak bengong niki. Ada. Nampak Nampak itu. Manis gayung adine. Aing sih gitu rambut gitu. ulang kuang slow nggih. Yumunan. Nggih. Manis gayung adine. Tegate yen balut nyonyone. Pimpinan yen bakat beli pengganti Sakit bolongane. Melengking ya. Ada dia nah. Cedak angkung Apa tuh? gitu nama geneng nah dong orang gitu geneng ragu-ragu Dewi Sri apa dong orang gitu sing tadi gitu mana yang mana jegege sing tadi ngomong kita aja mengeneng apa tuh kok gitu geneng memetanam bangun dong min berarti jadi neken ngetren geneng itu nak pesuang tawang Boy. Joni dong pesuang geneng ngetren ke gitu di swarga Di nih keluarga ada gending Mas yo. Dia nak ada lagu geneng tawang di lagu tadi swarga apa ada di swarga Lengkap ada di situ. Au kayak cewek kapal ada di swarga Swarga Ada cawang api dalam apa ada nek Au kentan swarga suara cawang geneng itu tuh Mana ken? itu pirang jang geneng Oke. cedak jeduk angkok Wah. Dekat kuang lo gending. Cedak jaduk ledok gladok kita uyen sebilan Bodolan gelas mepalu lampu remang-remang jarum-jarum semua kenyang. Apa orangnya tuh? Tungkol makan, tungkol minum di kafe, cedok sangat kenyang. Kenyang apa tuh? Warak. Oke, itu kenyang warak. Warak nah orang. Ada kenyang. Ajo jok tang kejut jang ningong genengnya lampu remang-remang nyaru-nyaru sakit subah kenyang Lampu Rakit remang-remang, nyaru-saru sakit mencek kaca goyang-goyang, uwek-uwek, dedidu subah biasa. Gitu geginane, iya neng, Ikewe kape. aku. apa tuh? Angut-angut. Angut-angut. Sing diangkuk-angkuk. Itu geginane, Nah, nih. iya neng, Ikewe kape. aku, geleng-geleng-geleng, sambilan ngetamin minum. Ya dias don gitu, iya ngalep Ngupo jiwa. sampun aja, padi geleng-geleng, cewek kafe, jangan manusia. Cewek KB juga manusia. Artinya pengelarang ngeberi kemanusiaan gitu. Sing tadi menghina Ni mana ya nak lem asli ni. asli ya. Asli abahan. Adi gitu. Potong iya ni. Wih. Kulit dibok mewarna. Biboknya merana warna gading. Oh, ngangon. Riboning. Bangkiang ni. Ceking. Jet ni. Nging. Anu ni. Keping-keping. Dia nak nyentong nak. Ekstra dia nak. Dong ratu ni lebihan perawatan. Jenangnya kayak kita luweh kayak raksasa bergolo. Nyerang nak sah. Rago Raksasa. Mana po? Ye ni manusia asli ni. Engkel tuh. Ye. Ati orang manusia asli engkelan tuh. Pasti penasaran tau. Jelas yang Bagus penasaran. kan? Ni madan kepala aspal. Apa menat gitu? Asli palsu. Man kengken Yang tuh. asli ada. Engken. Boleh jangan bekerja. Woi. Oh, kawan ada. Yeay. Patuh na bendena nyakit orang. Oh gitu. Memang asli nih kok gitu nih.
Menyanyian kan? Cara tongkorak sama sate. Apa artinya tuh? Bawa ben kate. Wih, ora tuh. Wih, warnan boy oi. Wih, Oh, bara. bara. Benar. Wih, bajone. Bara. Amane. Bara. Saya cara. Lihat bara. Saya walati manusia aneh ternyata. Adi kata. Dini dadane makejang papat nganggo susu nganggo nyonyo. Hah? Ni nenam nyonyoan nih. Kayaknya tuh. Wih, nenam nyonyoan. Udah awak-awak sih bangunnya. Sekan. Hah? Nih, oh, bukti nyata. Ini nyonyo udah dua. Ini udah dua. Ini udah dua. Ajom. Kita cari takuan aja na istri nenenan. Nih, nyonyo itu pada gabak dawang. Geng. Nyonyo Erikson. Erikson Apa nih. nanti tuh? Erikson. Enak diraba, isinya sepon. Iya, itu nyonyo asli, itu nih maro gitu. Jadi mana asalnya? Oh, asli. Tekan asli sepon orang. Takuan menyanyi nenenan. Jero sarang tiga dong udah jangan ngabak-ngabak dewe tiangnya. Konen mas anda subuh makannya konen kenal pengejengin. Jatenya nyen cai ngajak lu nih. Angken-mangken dumun jerona istri. Titiang tanro niki titiang mataken, titiang manusia matah meriki rau kesuarkan. Jero we sapo siro. Nah. Cek kene seksi dong manusia mata cibani nyacat do. Anu ancangan itu. Jatenya cai ngajak lu sing kinawan. Mau? Nih sing jadalen betara sri bang tawan. Ampun, ampun kesian radionya. Udah anjing kejut. Nenek buat aroseri mau pangsa kan? Ada gitu. Angkal mau pol-polan nih. Raden percaya nih Dewi Sri ulang kita melebelakan di telaga we. Ada terserah god runo kok kene nyena sing dot. Hah? Wih, kayak masa kene potong Dewi Sri ya? Ampun, rawas sang ya, Dewi. Kene potong Dewi Sri itu. Keren. Udah coba deh. Lah ada dia bu. Borin bayang dia membayang ke Dewi Sri cara Desi Ratnasari toh. Masa kene Dewi Sri ya? Niki bayanya saya Dewi Sri. Sri. Yang tiang, Hah? neng ragone, Man- tiang Dewi Seru. Rezeki aja kajom lah. Ah. Jorat cuma merah. Pencekan cai ngajom Dewi kelah cai main aku dia. Ah. Wih, ganasan tuh. Sajang aja jelas. Nak lo mungkin sen kuat nak lo di bulu sen. Jorat sudah ngolah. Yes. Ada jam perkosaan lo. Betara sing man ngalik. Tapi dong malah sedang kau nyangre di betara nih pesum. Montok. Idap gelang rumro mana istri ini. Podas bakat perkosaan Ampun kayun. Singnya tidak memata cahyo. Udah awang-awang lagi yang perkosa Dewi aja. Weh. Nah. Keselipan. Kengken tuh. Awak lebihan 5. Buat aja. Yang sekam sakit penjene tuh. Artinya pelih dia memperkosa ragon. Pelih yang ada nak wani. Dot ke naluh. Yang gitu naluh tuh melalung di telago mau siram. Pelih ada anak yang nak wani. Beleh, tanda dos kentan. Yang
Ya pokoknya nyak sing nyak jeg juk. Jok, lah Sing jok. dijuk bicara. Kulo besengnya apa kosa? Juk. Dewa Ratu, tolong, 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 Ratu Batara. Tuh, Nah, Cen-cen bakal penaden swarga nek Dewa Ratu. Takut yang iki. tuh. Kemudian ngidam di bedara nok ngidam. Pasti ulian pedeh ngidam kan itu. Nya janyon. Sesuatu yang ditiang bau di sana. Bawi serengo thai. Engke munying thainya maju. Cai orang ini nunasang menang itu berhari sri akan linggih ni. Cai itu di marca pajo dong kini solah cai nagih mape kosong. Bawi serengo, Cai. Iwang Ratu Bertelanjur kemudian bertelanjur. Wah, yuk dilaksanakan. Apa yukti, apa mandir, Rianto kandit yang tenuning puniki wantah betari sedih. Kebingungan tidak manggiheng. Rianto kan kelias tiwana yunido. Mangkene solah wong manusia. Ye subo yo man disubani yo bakat. Maro dini ngelah rasa menyesal. Maro dini ide pengampurong ide pelih kene berjelek solah manusia. Itu. Singsal perjalanan saya ni mula janji. tiang manusia, mata tangan ring raga. Mula saja saya malu manusia mata saling tadi manusia lebang. Engken Kenapa ya lebang? lab-lab nanti. Ulian rupan itu anelis suayu jegek. Sini solah dewa nagih memperkosa. Boman. Tapi paman, Ampun boleh. yang ke depan sing suko jangan ada namuani perkosa gitu. Jauh bangkang wang. Aja. Oyang. Halo, ngusut. Oyang. Rianto kasmaran di tiang ngelon. Kuat keluwehan ida betari kadi mangke. Yen kasmaran sing ado manusia matah bani kasmaran tekening ido bedari tekening dewa tekening bedaro ditu sing kuangi manusia ane jegek sing kuanga manusia ane melah angon dewa jodoh pajato karman dewa ne mulah ado di marca pajau do dewa main usah asik ke swargan kene na dewa ingat tekening syarat dewa ne malu pangidang dewa satya wacana Sewalo jani singhal perjalanan dewa, sing wong dewa lakar kagesang jani. Sing dari tawah-tawah nek hukum di swarga. Bagesang. Kenapa tidak metangah sampun. Au, sengak. Nagih nomor. Warga jak sing ada ampuro kasal mau beli. Dan ada lagi ngamplop gede. Sing dadi nomor. Kudo kang izin amplop. Kang yang amplop antah. Hah, amplop kena lo. Sing ado. Cutat dina ni jani. Dewa lakar magesang. Nah, kemudian ini dah kekeci Walau ada pebesan bapa. Di supane dewa magesang. Sina dewa dadi apu dewa kanyut ditu ri segala ditu dewa lakar manumati buen
Ke wala panumadian dewa ne sing adolen tusing dewa dadi manusia buen. Dewa lakar numadi kulit dewa ne. Lakar menadi bikul. Kulit idone bakal nados bikul. Bikul. Sorohang bok bulu mengkejang sorohang bulu kanti bulu ketek. Bulu cunguh. Bulu dada bulu. Terus tuah lakar menadi yo ibalang sangit. Aduh, ya waduh, api danda. Apa mau nang bulu dadi balang sangit? Sawire sorohang bulu ya subo mopo. Weh, ya waduh. Ngada bulon sipah hengken bone. Masam. Nang saya ada bulon sipah si pelidi. Masam bone. Sorohang bulu mekejang soro mopo numadi bulon dewone dadi yo ibalang sangit. Dewa, bawis rengo di tiang ojak kan dimangkin. Mapan sing salak sana di dewa jadi bapak mas tu. Kulit i dewa ni buen pidan nemitis dari bikol. Benar. Ulo ni dewa nemitis dari balang sangit. Betul. Wah ni len-lenan dari arwah merano. Sarwo merano pelatihan. Kuni ke ojana ni dewa tadi. Sangkali wah pemanggil Joko Dewa. Sakene paman, kono kawangan kota. Di tiang. Kuaningi manusia, ane melaksana. Belek, kene mula dewa, ane pinako saksen. Sukserah. Yen suko dewa, tindak endano kene ni manusia sing kang ngidang elak. Yen nolak i manusia to dadi kewalong elak sing ngidang. Nah, Yen suko kene ditahan, ulo belek lah. mulo singkat. Pun api. Cai maka dadua, iring ide Dewi Sri, ngehang di Majapahit, itu nyen sungsung. Dumada nyen labdo karyo nyen sungsungan banyak-banyakan itu nyen berasido nyen padi ne. Apa ada ne Sarwo di Majapahit, nyen anggo, anu ngitungan kau urepane itu nyen Di di tiang Jawa. siaga. Kewalo kene. Ditiang ngiring Dewi Sri. Mula ditiang lah raso. Tak kewalo ben mani. Dipeke sasih kono. Dewa, do dewa liu nang raos. Sinah dewa kegesang jani. Patut teken nadan dewa ne. Bawi serengi bau solah hang celeng nun. Detion solah dewa de dadi manusia. Enak. Ngalih kena, ngalih dewa tongos. Becik linggih hiratu muka dimakan dia sambun ke dana padang polu hiratu sabuna. Donyen cai makangan lah gusti cara gelahnya. Doang yang bakten cai ne. Ben pidan jangan jaga tadi sasih kono me. Makin dua go makin. Melingih dengan melingih. Radio. Ini udah. Tadi. Muat ngeseng rakunang. Ini pikul nyinyi. Balang sangit kau kejang. Duh, ratu kudiang kami ratu. Balang sangit merana bekerja. Sam merana kejang tergoda. Bawi serengo pokiknya. Oh, cai panumadian ni ibawi serengo aja ibawi serengi. Yani ado ane lakar orang bapo tekening paro makajang paro damu bapo ane di marjo pajo. Boleh cai ini mula saja kalau ada bersama napo patut cai jadi berupa bikul belah sangit rumah sarau merana pemakas. Bapo jadi bakal misalnya itu dosa di depan desiwo. Ruing manusia aning tuah pagayan yo dicari. Pemakas para manusia pemakas ada di berapa cepatau. Aning anotek sudarman pemacolan. Petani yang pada di Oh, petani bekerja. Petani. Terus? Ingat kan, di dal kalau sasih kenyam,
Unang para petani makajang anut dengan madan yatnyo, ane memadan yatnyo nangluk merano. Ingatan, banyak petara ane ada di Mercapada, nah kalau metu itu ane madan sasih kena. Itu padot para petani makajang ngelaksanoyan yatnyo ane madan yatnyo nangluk merano. Ketujuan sekadar mula bakal ngerahayu ang saru tunggu. Mana? Pangseng ada wong-wong ano aning usak ngasik soroh mo pikul bawalang orang yang makajang pangseng ada. Nanti lantas sen bakal ngelaksanakan yatnyo nangluk merano. Benar. Jadi wongan pada madian dia ibayu serengau. Bayu serengau. Biko balas sangit imerang para ulat makajang sen wongan bakal ngusah. Bakal ngerabdung usaha. Apaan itu pertemuan ya Bayu serengau? Bertemu sekala kalawan ning Dewi Seri. Iya bakal nyedang ibu serengau. Monumentas dari Sarwa Branda ketemu ngajak Junuk lawan hidup hari sendiri. Nah, ya semua kita bapa saya akan makelo. Dewa wenang ningal manusia dan wenang ningal dewa. Ratu berhari sering ngiring. Lumaris melinggih makin. Ini bikul-bikul jam makajang. Nadio. Saya tadi nyakin jalan nabdo. Boleh.